Assalamu alaikum ardaqtуу Oshqor YouTube kanalыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Токтомас Зулкуев айылдык аймагынын Камал Ата айылында турабыз. Камал Атадан Бекзат тамына келишкен сырдуу жакшы ат сатууга чыгат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар, кандай ат болду маалыматына чогуу болобуз. Атты жакшылап байкап туруңуздар туугандар. Бекзат, ассаламу алейкум. Салам. Аслага. Саламат. Денсаулык жакшы, иштер жакшы Бекзат. Аттын күчтүүсү келген окшойт, жаныбар. Күчтүүсү ака буйрса. Жоон жолпусу мындай суагай узуну келип калып турган. Эми аттын маалыматын берүүдөн мурда Бекзат өткөндө бир эмең тартып кеттик эле аттарыңа. Эки ат тартып кеттик э? Ооба, ака аттар бир Данчак менен бир Ташкент деген атын тартып кеттик эле. Самаркандка балдар өздөрү келип алып кетишти ака үйдөн. Келип алып кетти. Самаркандтыктар келип алып кетти. Берки Золотой Казакстанга кетти ака. Кетсе керек уже ака эсине. Казакстанга кетти. Бүгүн ака буйрса Дубай деген ат келди ака. Дубай деген келдиби? Дубай ака. Дубай деген ат. Бурулар да жайында окшойт а Бекзат? Ака. Мындай атканда ака чисто өзүбүздүн местный кыргыз жылкысынан ака. Кыргыз жылкысы. Başı da mınday pak kelleкен э? Aка çatkı ayaktары başı altta gelgen aка mınday aytkanda. Sındı berip turat. Boyu da biig eken э жаныбар? Boyu biig. Ulak desең ulak aка. Mınday эми биз көргөнүбүз жок ишей шакалардан келди. Улагы 250% деп келди ака. 250 да бар. Ооба, любой жыйынга салып көрө бересиңер деп келди. 4 тыя таза. Мындан караң, тебелебемеген жерлер калган эмес, арканын куттарын караң да. Келеде жүрө берип. Улакта тебеленип го. İşi gemeleri yok. 4 kazığı tuyağına cevap veresin. Yok bakalım bak. At gözünüzü görüp turastar Dubay degen Kırgız жылкы çıgat eken. Kırgız жылкыны sүйүүчүлөрүгө. Gel. Bu nemi Bекзат токтотчу. Жашыны маалыматты жеткирип алайланан бастырып көрсөтөбүз буйруса. Ака жаш боюнча 8ден 9 болуп ака. 9 жаш. 9 жаш. Аса күчүндө да. O tavanında eken da? Boyu 1.63 çıvat aka. 63, 65 emez. 65 emez aka. Moynular da uzun eken ha? Atından nokatlarla geldi bizge. Ulağı şeyinçti, tanış lakılarından geldi. Teyip tiştemeyip eken at? Bunday adat yok aka. Caman onarı yok. Attın uyuru, işi, ulağı yok aka. İştetse daha bular? İştetse daha bular. Olga joş adam ılgap teyip tiştep. Onday adat yok aka. Kakalar var tutturalım aka. Kakalar da... Kakalar turuşlar kanday da edelim? Kakalar turuşları neyim ben kakalat var mı bro? Жақсы деп етті. Bizde ondan kalın жылқы görünüp koymeleri. Kamçı götürбейт. Kamçı götürбейт, kamçı süybейт. Buralar da жақсы eken ha? Екі жаққа bir de yakın. Mına pоворот attı görüңүздөр. Atması şunday болар. 60'tan жоғары аттың күчтүүсүн издегендерге. Sekin bastırtın ondan şarkı ayaklarını. Бұл сразу эле улак таштап койсоң тегереңгидей көрдүм да. О, ака. Аркаларын тартында чатка көрөң анча-мынча баста бунда чатка болбойт, ака. Üstlöri kандай аттын üstlöri? Мынакей атты көрүп турасыздар туугандар. Мына зардалары да. At. Ya! Buralar ordudan eken at kişine turup kalmadı Bекзат? Yok aka, at minilip turgan at. Ha, minilip turgan at mı? Bu kadar bir kal көрсөтөбүz. Attın zardalar görüp atıyoruz aka. At eken ama. Koyu yakacağım da şaka minilip tursa. Bunu attı görüңүздөр tuğanlar. Çabuk ketти. Almayındı karavağına ne canı var? Ol değil mi? Isıkta köp kıyna öyle koyayım. At bolsa şunçalık bulur. Var yoktun çalın çıkarıverdin o. Gelip minik görürsün aka. Atacak salat. Yok. Oldu. Köp kıyna öyle koyayım Bекзат. Isıkta boltat. Yok hem aka bak. Nereden istegenlerge de bu. At işen işte degin ulağı tamay. Attın rast aka.
içine çoğunluğunda mes. Ha zürabın toktuğunda da. Vallahi aka. Gör tasma az bulmakta. Biz 75'lik atlar istiyoruz de 55'lik atlar istiyoruz. Bu çista meşni para bayırlardan. Bunlar işte türgönler ha. Bu öz dağı o son tayında жүргөнler akşalık olan müzeler. Dubai dep koydun mu öz şunday geldi atı. Özüm koyup koydum bak. Özün koydun. Ova buyursa bizden algan adam. Sorunlu arkadaşlar Dubai'de böyle istetiyorsun de bak ha. Değil mi Bekzat? Bağısını aççı Dubai'nin bağısı kança? Dubai'nin basında aka olgan seni ağzına harap turup koyuyor. 3,5 bin dolar aka. 3,5 bin dolar. Kemin sülöşüyoruz aka. Keme söyleşiler bol ata. Atlı gelip görürsün aka, minik görürsün. Attınısın da akçasını alsın. Hem aka. Gömdük. Kırgızistan'dan turup alıvan çalgı öğretken lan. Gelbeyli. Özbekistan'dan, Samarkand'dan geliş asket işte tüydüm. Hem Kırgızistan neredele o. Gelip görürsün aka attı. Düğümden alıp yetişip attı. Bravo aka. At жақсы ақшасын айт деген. Мінекей туғандар, бесіктен çalışıyoruz. Жиынтықтайбыз. Экранда көріп тұрған плюс 996 224 менен 73 69 69 номері менен байланыша бересіздер. Атқа лайк басып, саламатта қалыңыздар.